Jema, pasensya kan ano itala nga isublik tinabulod ko abagas. Kawawat nga minila kay ko iti sweldo na nagkarpintero. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya na naising. Awan ti sabaling agtitinulong no sana na tayong agkakaruba. Ay na, nagsayaat ka talaga karuba, Jema. Amom ti tumulong ka dagiti karuba magkasapulan. Nana, Agbada kayo ang nasingpot ka ni Manding nga asawam. Uray no simple lang ti panagbiagyo. Maramid yulat tamot ti tumulong. kaputaday ta ti rumbang na naising. Ti tumulong kadagiti karuba nga agkasapulan. Pakaragsakan mi nga agasawa ti tumulong. Unam bak nang ni Jem ang asawa ni Manong Manding tatang. Kapay anak ko namday taray na. Kasano? Agpapada tayo matlang nga awanan. Kunam bak nang agpautang. Ay, piman matikabsat mo ni Manding ngagsapsapol. Tay papautang lang ti asawa na ti matmatgadan na. Palangguad da dya, Jema. Feeling bak nang. Ngamsan mo ta bak nang. Naku damon. Saan kayo nagluto iti pangaldawan nyo, tatang? Umay kailangan makipangan iti balay mi. Ay, jakayat! Kababayin ba't yung may makipangpangan? Ha? Anya ko matipagbayanan nyo, tatang? Kan apay asabali ti Jaryo? Jakayat yung ugali ti asawam. Nagalas! Anya? Adda ka di sana nasayaat nga inaramid ti asawa kada kayo? Agraraman ti asawam, Manding! Kunam lambak nang agtigtignay. Anyat ka ti asawan, tatang? Apay, di mo madlaw day nga ugali ti asawam. Nakakaasi ka mang manggay, ngam ipapautang na laang ti masapsapulam. Ha? Masyanakan ka na kao. Iswa, may bagak itaking ka na itaw. Pagbaga, mamoy di pasika ang asawam. Manipod na ikamang na dya babae. Nadagsan ang tirik na kankwa na. Isinam kiding! Anya kiday ta nga ibagbagayong, tatang. Awan ti rason tapno isinak ti asawa. Ibagbagak nga rudan ti rason tapno isinam da dya babae. Ay sus! Agbalin lang nga impyerno ti biyagmaw no di ka pala isina da jay. Nasingpot ni Jema, tatang. Diyak marami ti bagbagayon. Ay-ayatag ti asawak. Kandakal ti panagtalag ko kang kuwana. Iso adyak isina ti asawak. Adala man ti rabi Manding. Maturog kan, tapno saan ka mapuyatan ama panagtrabaho inton bigat. Ay, Oh, adda ka di pagparikot ha? imbis ko mapagsayatan. Ken napintas apa magbaga ti ibaga ni tatang kanyak. Ngamsaan man. Panang dadali ti pamilya ti bagbagana. Manding, Awan kinapudno dagiti pamadakas nga ibagbagana kontrakan ka. Nasakit para kanyak a mismo pa yan nga amak. Ket iso ti mangisuro iti saan sayaat. nabayagan nga mok day ta Manding. Di na kayat ti pamilyam. Ngam, jak pulos ikaskaso dagiti pamadakas da kontra kanyak. Ib turak dagiti agkakadakas nga ibagbagana. No jak aramidan day ta. Amangan no madadaal ama mimpinsan ti pamilyata. Ne, apay ang natumbamat amin ang dagiti masyetas ko pagkarol. Nagkunangamin kan ka dito pagnanti pangikabilang kadagiti masetas mo. Nabayagan nga da dito dagiti masetas ko ipag. Samay sa awan Ay na ti di ka mga- nagrason pay. Di ka turay-turay dito ya. Ala, ikatamamin dagita masetas mo. Jak kayat nga dapasalsali dito'y dalan. Langam mo tinagsangit. Bakit? Abay, Di naklatan ni kaskaso Manding. ibagam no niya ti rason no apay nagsangit ka. Ibagam ti pudno kanyak. Pinagsasawan na kita ilaan ni Carol akabsat mo, Manding. Anya. Tinadaal na pa'y dagiti daduma ang masetas ko. Magkakasakit dagiti bagbaga na kanya. Lablabos dan. Ibaga dalatan ti kayat dakan ka. San arumbang dayto nga naramit kan ka ti kapsat ko. Manding, Kasaritak ti kapsat ko. Jak maaklon dayto nga naramid na kan ka. pangasim Manding. Di mo tutupan ti kapsat mo. Aga pa kayo lang. Di naklapdan. Kasaritak ni Carol, akapsat ko. Di mo man mo ti sakit Beijing nga asawa manong. Sana nasayate ugali na. Sikatisan na nasaya ti ugali na.
Awan ti madingay naramid kan ka ti asawa. Ay namanong, sinabidunganan ti asawam ti panunot mo. Iso apas pasurot kalatan kan kwa na. Anya. Iso lang nga ro din nagbasulan. Iso pa'y tadaganas na nga gipulong kan ka. Amok ti asawak. Di mo baliktaden nga iso ti adabasol na. Kat na siya ti pinagsasawan na. Anya. Nagsaya at ti pa nang ibagak kan kwa nang ipaigid na dagiti masetas na. Gaputa pag naanday jay. Hangam, ngimatumot kan ti boses na. Uray lamap lang ti lapayag ko. Ngam jaklatan nagtagtagari. Jak nakiap-apa. Amo matugalik, jak man nakiapa manong. Isa di mo kumamat kanunungan ti mading aramid ti asawa ma? Di mo kunaan na mabutang kakankwana. Anya. Di ka makasungbat. Gaputag pa iso amin nga ibagbagak manong. Battered husband ka. Jay lakayat na ti masursurot. Bidot amin nga ibagbagam, Carol. No ulitan pa'y tinaramid mo iti asawak. Siyap ti makalaban mo. Anya? Naibaga ni Manding ti kastakan ka, Carol. Uwan nga ron tatang. Pinagsasawanak ni Manong Manding itay. Pinagsasawan na kan, kapulang iti asawa na. Wan. Langa na pa yan ati mang disnog kumakanyak. Anya, Kasla di nakapsat itikas dya pa nagsasauna. Intodo-todonak pa ya? ay tiawanan pa'y na Manding. Agapa kayo nagkapsat ka po iti asawa na. Wan nga rod. Di kaya't siguro day dya babae kat madadaal tinapinta sa relasyon mi nga gabsat. Sana mabalinday tayo. Naskan na makasaritak na dyan babae. Ay, no naskan apapanawag, aramida at nay. Ay na, sige. Kasta tiaramidan niyo, tatang. Papanawan yun day dya babae. Jack matla kaya't ti pa nagrup-rupa na. Agyaman nakitim pa di gumasidaan nana. Uray sana kung hagluto iti pang malaman mi ka ni Manding. Awan na niyaman na, Jima. Ay, sa anak nga rodan nga agbayagan niya. Agawid akmat, ha? Ay! Ni, ti katugangam tagturong ditoy. Makapungpung tutila nga na. Huwag nga agpaiso. Ay! Ay, daytan. Ka babae! Gapukan ka! Agapan dagiti anak ka. Anya ka din tibagbagan tata. Hindi ka man naging kuka! Ay, na, di mo kumamat ituron ni Jima, kabsat. Saan kumamat? Ay, ayaw ang bibiyang mo dito! Ising! Ay, Ay, pumanaw ka, no di mo kaya timayraman. aya. Anya ka din tibasol ko tatang. Apay nga agpungpungtot kayo. Man nakiapa ka, babae! Pinagsasawam ni Carol nga anak ka. Manipod na ikamang ka. Awan pa'y nasayaan ngay naramid mo. Puro riribok iti pamilya may. Asaya at launay datang inaramid mo, tata. Agnakamot sigurong da dya babae. Mangirnad mo siguro na dya babae. Napuskol launay ti rupa na no di pa'y la pumanaw. Ibanta na launay yung tibagina kinimanong Manding. Amo na lang arudan, nga tayo tirik na tayo kinkwana. Pilit na pala tibagina iti pamilya tayo. Talaga may? Bakiriri ni Manding ka po iti panang sungat ko iti asawa na. Ha! Laksideng mo na. Diyak kasarsaritan. Oray siya, tata. Lipatak matan nga dakabsat ko, no kanunuan pala ni Manong Manding ti asawa na. Lukatan nyo tiri daw, tatang. Kaya't kaya makasalita. Anya ti bagam kinitata nga ya. Kan apay ngagpungpungdot ka. Jack, kaya't ti panangiduron na iti asawa ka. Awan ti karbangan ni tatang ang mga ramit iti dayta. Kahit mo abalasin ni tatang, kasta ka day. Kaya't kula kasarita iti nalapat. Adinan ulitan ti naramid na. Pumanaw kan Manong Manding. Awan mo la serbina mo kasaritam ni tatang. Ti asawam ti bagbagam. Kaputan na galas ti ugali na. Man nakiapa ti asawam. Awan respeto na iti nakikamangan na. May sakamet! Na, Saan aman nakiapat ti asawak? Da kayo lang ti mangibagbaga, aman nakiapat ti asawak. anya. Respeto nyo ti asawak, no kaya't yun nasayat kay kanyak. Naglastog ka mo't tingagsasaw Manong Manding. Nakaran kan itinaalas yung ugali ti asawam. Umadayo talangan Manding. Amangan no kumaro pa'y ti susik tayo iti pamilyam. Dagdag sentirik na kanyak ti pamilyam. Ado apang madakas ti ibagbagada kontra kanyak. Iso na saysaya at langan nga umadayo ta. Gemma, Jack ipilit ti bagik no didak kayat. Iso nga agawid talangan ni lugar mi Manding. No kasta.
Agawid kayo ni ti lugar yo, Jima. Wala na ising. Nagsaritaan min daytoy ang naimbag ka ni Manding. Ay na, nasaysaya atan nga agpayso no madayo kayo nga agasawa. Nalabos nga minandar aramiden ti pamilya ni Manding kada kayo. Nana, Nagsingput kamot. Ay, nabaalam abinaklay dagiti pamadakas daken ka. Saan ka abimalos wano si mungbat kadakwada? oray no didak imbilang akamang ti pamilyada. Dakkel latta ti respeto kadakwada, nana. Ay, uwang gayam, alaham dagiti anak natin. Imbagla si danyo kan ni Manding idi lugar yaw. Agyaman na ka, nana ising. Nagado dagito yan natin. Dula atawan ti naglabas, sipot ipatakder ta ti pakanan. Nagadun ti kita. Wen Manding. Nagasat ta, nagipatakder iti pakanan dito'y abay ti pagadalan. Ato nga estudyante kan mamaistra ti umahimangaan. Magustuhan dalaw na iti putahe. Bakit? Nalaing kang imin nga agluto. Ken saan laday ta? Nalaing kapay ang makisama ako nada. Ar-aramidak laang ti rumba. Extra rice! Ay, mabit lang Manding ha. Asikaswag dagiti customer. Agkid-kid daw da iti extra rice. Bakit? Tulungan kan. Tulungan na, Carol, anak ka. Itarahin ako ba yung ospital? Nakapsut ako. Kapoy, iti panaguy-uy ako iti nakaroon. Anya kumang iti may tulong ko kada kayo tatang. Awan ti pagbayad tayo di ospital. Sana balit saan kayo pa'y amatay? Napigsakay pa'y mutlay ti panagkita. Nakapsutak, tadyak mo makapanganin. Ay katsilsilan nyo latan iti makantang iwat yu tapno saan kayo nga agkapsot. Agawid akon. Sayang lang ti oras ko ngayon may dito balayo. Nilangan manong renan ti pagkidawan nyo iti tulong. Didak panawan. Awan kadwag di balay. Ay na! Kabalan nyo tagmay maysa! Numabisin kayo, ikarigatan nyo ti tumakdor tap nagluto iti kanan nyo. Sige, inakon. Diyak kaya ti marabyan. Agsakit kayo magagpaiso, tata. Nakailag kayo mutlatan iti pagitan niyo. Mabisina ka na ko. Kandak iti kandak pangahasim. Pakpakawan. Saan kayo may dito? Tapno asigasun kayo. Imayak dito, itatang. Tapno umayak mangala iti pulutanay. Anya. Kabailan nyo pa imot ti bagiyo, tatang. Tumakdir kayo kit din ama pa nagluto iti kanan nyo. At adang agkapsot kayo, no agil-ilag kayo latan. Intuludan ka iti kanam kabsat. At tuyaw, mangat katapno daras ngagsubli ti pigsam. Iseng. Naamwa ka masakit ka, iso nga intuludan ka iti kanam. Iseng. Ay, di ka agluha. Addaak dito at tumulong kan ka. Nakapsot kan nakutong kauna yun. Kaasi ka mat. Binaybayan na ko nagiti anak ko. Di na ka mo nga si kasuan. Hinay magkapayakaro baklaeng tamo nakatulungan. Di mo panunutan day ta, kabsat. Natayumot lang nga agkakaro ba't agtitinulong sana ya. Tulungan ka na bumangon tapno makapangan ka na imbag. Bangunan ka, kabsat. Sino di kinasarita mi ti cellphone? Bakit? Ni Nana Ising Manding. Naskan nga agawid ka ni Jalugaryo. Nabayag kaya mo nga agsaksakit ni tatang. Anya? Naskan ka no amay taray iji ospital ni tatang mo. Gaputan nakapsut una yan. Ne, adamat dagiti dua kakabsat ko amang itaray ko ni tatang. Awan ka no't bibi ang dagiti kakabsat mo ka ni tatang. Dayta ti rason no apay nga inawagan nak ni Nana Ising. Anya? Siya kung ti makaamo dito'y pakanan talakay. Tinapatag, masikasom ni tatang mo. No kasapulam ti kwarta, mangala kalaang iti pangiduldulinan ta. Agyaman na iti panangitaray mo kanyak diti ospital. Manding, anak
ko. Awanan yaman na tatang. Agpaimbag kayo kit di. Tumaran nyo na kita agas ngayon reseta kada kayo ti doktor. Tapno daras ti panakim bagyo. Way nanak ko. Kaya't ko ti may bagan. Nabaybayan nyo ti bagyo kung na ti doktor. Nangato ti presyon ti dara. Kan diabetic kayo. Ha? Addan kayo pa iti sakitan nga asma. Pakawanan na kanak ko. Ha? Da kayo pa ya tinagtagibasit ko. Ti makatulong kanya. Tatang? Nangro na launay kinichi mga asawam. Mababay na kada kayo. Tatang? Sa pala ko mata mapakawan na ti asawa manak ko. Ikuyog ko ni tatang iti lugar da Gemma. Tapno da mga sikasukin ko na. Karol. Renan. Manong, Lakayan, kan nakapsuto ni tatang. Da kami ni ti asawak ti mga sikasukin ko na. Manong, Di kay kaya't asidiren. Gapoy tinapasama ka ni tatang. Agkakamsat tayo. Kayan rumbang ada tayo umatag di tinulong. Manong, Agbalbaliw kayo na dwa. Urnusan nyo tibiyag kan bagbagiyo. Di kay mang padakas iti padayo tao. Tasaan na nasaya at day tang ugali. no kasta, Manong. Di kay kimura kada kami, itilikodan ti panang pasakit mi kada kayo. Napakawanda kayo, Renan. Karol. Napalabasan tayo jay. kasanon nga iti asawam. Mapakawanda kami nga ta. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo ko ni Gemma. Nasimpot ti asawak. Saan nga gimulmula iti sakit tinakan. Manong, Lipatan tayo na mamimpinsan ti di tayo nagkikinawatan iti. Gapot agkakabsat tayo. O, ato yun ti kanam tatang. Amok amabisin kayo eh. Akiamanak, Jima anak ko. Mababay na kunkeng ka. Awan ti rubang apagbainam tatang. Ay, pakawanan na ka. Pagserserbian na alakta, nga uray na galas ti impakpakita ken ka day. Aday ta kayo manan tatang. Nabayagan a pinakawan kayo. Saan ka di alipatan tayon dagijay apasamak itibiyag tayo a pamilya? Ha? Mga baruanan tayo kit di tatang. Lipatan tayon dagijay apagteng. Tinapatag ita. Adda kayon dito'y pudermi ka ni Manding, tatang. Da kami ti mga sikaso kada kayo. Jima anak ko. Iti saan nga agbayag. Umay matang dito'y lugar mi da bayaw renan ken ipagkarol. Ah? Alaon mi da nga agtrabaho iti pakanan mi, tatang. Ay, kasta ka day. Wala, tatang. Imbagla ang makatulong kami mat iti pamilyada. Ay, nagsayat ka, Jima anak ko. Ulit tagyaman. Gapo iti panang pakawan mon kada kami. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anyamat ta. Kamali man ang tinaramid kun. Imprint ko pa'y matngarudan. Oh, Jessa, agpupudot ka manan. Apay? Kamali man ang tinaramid ko. Naiprint ko pa'y matngarudan. Nagadumot dagita kinumalmon. Wanata kamali matngarud. Nikit di mo iwara dita flooring friend. Inka ikabil ije basuraan. Ay na, dinakman matmandaran si kami ka. Trabaho ti janitor ti mangpidot kadagita. Ha? Anyat serbi ti janitor ang masuswelduan diti kumpanya tayo ngay. No saan nga agdalos? Trabaho na dayta. Anya lataramidan nan ngay no saan nga agdalos? Agtugtugaw kit din ngagmalmalam. Ha? Nagswerten ngay? Hoy! Danilo! Umay ka man? Apay ka din, Ma'am Jess, ha? Ada ka din ipaaramid mo? Natural nga da. Isungaron ngay nayaban ka. Anya day, Jay, ma'am? Dalusam dagiti warak ditoy. Nung nakita mo't nga adun ti wara akit agdalus ka matan Uwan, ma'am.
Kan inawam tuman day tatasa nagkapyak. Ha? Oh, di kag mulagat. Apay, agreklamo ka? Di mo kaya timay baon? Kasta nga rin ti trabahom dito eh. Sana ya? Apay, di mo kaya tipay baon, Danilo? Saan man, ma'am? Kaya't ko. Nakamisuot ka pa imat nga ron. Ah. Umisam ka man mat, no kasta may baon ka? Di ka grupang at kasta? Sana ka nakarupangait, ma'am. Sana ka nakarupangat, ma'am. Ulbot. Ala, magtrabaho kan. Tada pa iparamid ko na madamdama. Ala, saanin apas at titrabahom day aramidam, Danilo. Ayos lang, Ma'am Mika. Basit mo't lato ipapainaw ni Ma'am Jessa. Ay na, aglablabas at talagang day a babae. Ay, paspasensya am latan tigayim ko, Uwan? Uwan, Ma'am Mika. Di nakpakadanagan. Nairwama ko iti ugali ni Ma'am Jessa. Pudno agayim ko ni Jessa. Ngamjak kayat ti panang trato na kanka. Ay na, di nakpakadanagan, Ma'am Mika. Awan problema kanya kunakmat. Naimbaglakit din ta nasingpat ka. Ayun gayam, birthday inton bigat. Di ka nagbalan, Wan? Ha? Agsasangot tayon to amangan iti opisina. Datayo amin nga empleyado dito eh. Advance happy birthday, Ma'am Mika. Agyaman ak, Danilo. Oy, Danilo. Di ka manan makakauna ang mga lalay ti kanam dita na. Ha? Paunaan na kami pa, sakbeasi ka, nawatam. Uwan, Ma'am Jessa. Nagdakkel pa'y mataplatong. Bandihadon sapay daytan. Ha? Ala, agpaigid ka pa lang. Maudi kang aggaoy, ti kanam. Oo, Danilo. Apay nga adda ka di tarwar ti opisina ngay. Umay ka makisango ang mga dita kusina ti opisina, Okay lang, Ma'am Mika. Napres-pres ko dito, Ruar. Uray, tadamot tugaw kan lamisan dito eh. Ingka nga rod na yun ang takanam, Di kag babain, Danilo. Gusto da ito yun, Ma'am. Nabsuga kon. Agyaman ak, Ma'am. Mabiit na ang tayalaan ka iti Diyos kan cake mo, Ay na. Saanan, Ma'am. Siya kon. Nakababayin mo't kan ka. Basta orayan nak dita. Amok amabain ka. Iso nga orayan nak, Danilo. Oh, nalpas ka na nangan, Danilo. Uwan, Ma'am. Agad, anya pa lang arod tararamidam dito ngay. Dalusamon na tilamisaan. Inawa mo dagiti rumba nga mainawan. No kasta, nalpas kay amin ng anangan, Ma'am? Itay pa'y Kanjay na bate, di mo manan balkutanan. Kalubam, tamirindaan no alas 3. Uwan, Ma'am. Ala, agunay kan. Tulungan kan nga aginaw kadagiti inusar tayo a plato, Danilo. Ala, saanan, Ma'am Mika? Siya kon. Basta tulungan ka, takaasi ka mat. Ay, agan-anos ka, Wan. Tani, din samot agsub din tay sigod a janitress tayo dito eh. Sikan tinapasubo ang mga aramid kadagiti trabaho na dito opisina. Nalakala trabaho dahi ta, Ma'am. Angam, damag ko asaan sa kanong agsubli ni Manang Pasing asigod a janitress. Ang mga nupod no ti damag, aga po itigayam ko ani Jessa. Iso adinan kaya't nagtrabaho dito eh. Jackman mo, Ma'am. Ay, unay mat ngaminan day di agayam ko. Naimbag man, tanasingpat ka, Ma'am Mika. Saan ka asuplada? Saan ko nga ugali ti kasta, Danilo? Taawan karbangak amang suplada iti padak a tao. Nangruna no kasken kakasingpat. Oh, Danilo. Walisam amin ti sirok ti lamisaan Diyak kaya ti makakita iti uray basit latapok. Uwan, Ma'am. Anya day jay? Ada na bagsit? Maangot mo, Mika? Ha? Awan mo. Ada. Agat ngiwat kan agat saka. Kan agat bukas na nadigdigos. Anya? Hoy, Danilo! Nagdigos kay tagsapang ano saan? Nagdigosak, Ma'am. Nagdigos ka saan ka siguro nag-shampoo ka nag-conditioner? Jessa,
Anya ka kadi. Di mo kumamat pabainan ni Danilo. Kaasiman. Katagpay sumat! Sakla makaangot itinang dun. Magdadayta ang janitor dito opisina. Ala, agawa ang tagwalis. Tarumwar ka dito yan. Di ka nasama nga nagtututbras ka, nagsuksukat iti medyas mo. Jessa. Ala, rumwar ka, Danilo! Sa bali mo't ngagpaisunti angot to'y medyas ko. Ay, nabasamot ngamin tayo do apay medyas ko. Ay, saan mo't ngamin anagin init. Danilo, apo. Apay nga, ang utom na tayo sa mo ang medyas mo. Ha? Awan lola. Kunak ngamin no mabalin pay. Ang saan samot tayo. May dayag mo tayo tantalabak na magaanan niya'y dua ang medyas mo. Ha? Kasano na magaan? Kat awan mo't init iti duwang aldaw. At tumanudo mo't tayo. Kan awan mo't spinner tayo. Ay ka, tinsuor ko iti dalikan Anya? Ay sus, di pa ikat agat asukon tayo medyas ko lola. May mayatan tayo agat asok, ngam tayo agat saka. Sa bagay mo't kitya lola. Nagsildo ka, gumatang ka iti medyas mo, wag. Saanan lola? At damat ti talo pagsasublatek a medyas. Mabalinin day jay. Masapol ngamin nga agurno nga. Tapno maka-eskwela ak lola. Ay na, nakasingsingpot ka talaga, Danilo. Nanakam ka baraw. Manmano, tikaskan ka po. Iso naragsaka, takaskan ka tinagbalin nga po ko. Kat pasensya kan wan, tasan ka kabala na pag-adalan iti kolehiyo. Amo mo't ti kinarigat ti panagbyagta, natay mo't ngami nanday dinanang mo. Naimbagad di si bibiyag pa iti inama, takanayon iti panagpawit na iti kwarta man ipo na baroon. Ngam nasapa mo tapin musay. Uwin nga rod lola. Pinanawan na kayo lang arudan tiya, ma'am. Natay pa'y lada gusti inaman. Kaasi ka mo, tapok. Talaga akas ta ti biyag lola. Iso pasensya ka na. Tasan ka mapagadal. Awan problema iti dayta lola. Mawatak. Iso nga ron nga gururno nga. Tapno adda aramatak nga giskwela. Iso pasensya kay pa'y lang ha. No sagpaminsanak pala makagatang iti karni asidan tayo, wain? Ay na, sana parikot dayta. Tawan matlat hilig ko iti karkarne. Nagaduti mula ta natin itarubayan. San mo ta makaumadaги jaya sidsidan? Kan nasustansya pa'y. Sa bagay mo't kidya, lola. Iso napigsakay lata. Tapasig anat natin kan prutas ti kan kaninyo. Siyempre iso baybay ang pala dayta karkarne. Basta danatang ayusan! Oy, Danilo. Ingka man mangidadang iti danom tagkape Ita ka din, Ma'am Jessa? Kat kanong arod, into numayatawan? Damagang pa'y laang mat. Adda ko mapay aramidak, ma'am. Una nga ramidan ti bagbagak. Nagadupay la palusot mo. Masadutak, di mo pa'y lang arod ko na. Tay pulong kan ni boss. Sige nga rod. Aramida kung ti bagbagam, ma'am. Ala, aganos ka, tanya ngay kat babaunan ka matlaan dito opisina. Isong aganos ka, Danilo. Ala, kasano da ito yan? Maluglugin sa kanun to'y kumpanya, Jessa. Agbawas dan samot ka no iti empleyado. Ano siya, awan rin ba nga pagdanagak? Tamo ka din nakikatan ni boss. Da kayo siguro at ikatanda. Jessa. Iso sorry kayo langan, no bilang langan, Mika. No kasta, pudno ang maluglugin ti kumpanya, honey. Wen, honey. Iso kapilitan nga agbawas kami iti tauhan mi. Sana bale, tamok mo't adi nakikatan, honey. Talaga, mabalin na yamat nga ikatag ti patpatgak nga asawa. Di mo man ibagbagad ay ta asawa. Tasan mo ta siyak ti asawa.
Kabit naklang ador. Sika ti asawa, Jessa. Gaputa sika ti ayayate. Sinam nga rodon na di asawam. Tapno patsyak day nga ibang pagkam. Wan, dumteng to day tahani. Urayak lang ti umno apanawen. Talaga sinakton di asawak. Tadya kon ayayaten. Sikaitan ti ayayate, Jessa. Excuse me, sir. Ay, sorry Hoy! Balasubas ka lalaki Talaga barbaryutik ka? Ape basta sumarkalatan dito opisina ni Sarador? Adi ka man lagtok-tok? Sorry, ma'am, sir. Nakalukat man ngamin. Umayak ko maagwalis. Sumanaw ka din Indon madamdaman nga agwalis ka. Wan, ma'am. Unan ba yung data ang janitor? Ala, baybayam on, honey. Ala, rumwar kan ti opisina. Kasanon, nakita ng tikinalailot Ang mga no'y chismis na Di ka madanagan. Tamaysa ni Danilo kadagiti maikat at trabahador ditoy. Nagkas ang adamag Danilo. Talagang agbawas dan iti empleyado. Kat may saak kadag iti maikan. Oray siya nga rod, ma'am Mika. Ha? Nukas na. Pati si ka. Wan, ma'am. Naimbag pa ni Jessa. Ta saan ang maikan? Malakas ngamin ka ni sir ni Ma'am Jessa, ma'am. Ha? Pag ko naman. Ekwa, awan, ma'am. Lipate mo tinaibagak. O, nga Mika. Makipagladingit ka. May saka ka dagiti maikat nga empleyado. Wan nga rin Jessa. Naimbag ka pa tagtalinaid ka lakta dito Ay ka talaga kasta. Adag suswerte. Adamat agmamalas. Kat da kayo na itang agmamalas. O sige, ako kusan niya minagamit yung takumanaw kayon. Ha? Ay, una yan tikas di adjar ni Jessa. Kasla maragsakan pa'y keti. Gapo iti pan nakaikat tayon. Ala, Ma'am Mika. Awatan tayong tigasat tayo. Talaga siguro, asaan tayo apara iti daytoy akumpanya. Naibag nga oras mo, kabsat. Mabalinti ang tabang. Anya day chay, madam. Dito'y kaditi balay day di Marcelina Nome. Awun, Shakti nana. Apay ka day, madam. No kasta. Agyaman na, tanasarakak matla ang anto'y balayo, kabsat. Siyak ni Lucinda. Ti ina day di Bert, anobyo day di Marcelina nga anak mo. Ay, kastaya. Aguray ka. Apay aday di ko nam. Anyat kayat mo asawan, madam. Nabayagan anatay day di Bert nga anak ko, kapsat. Ay, sobra ka kumapay, ma'am. Dito'y manunag di pagsaritaan ta. No kasta, da kayo ti lolak iti amak, lola. Huwag na po. Ay na, barukan na talaga. Kinapudno na, nabayagan asapsapulan ka, apo. Itala masarakan ka. Lola, Ay, una yan. Natay gaya man ti anak mo. Adi naman la nakita to'y apo ko. Wan, biglaan ti ipapatay na kapsat. Tana disgrasya itilukan. Ay, kasta gaya. Kat, kumusta ka, apo? Nakalpas ka din iti panagatal mo. saan lola? Ngamin, awan kwartang aramatak. Adamot basit nga urnong ko. Kat plano ko mati agenrol. Taura iji public school ti pag-iskwilaak. Iti private school ti pag-enroll ham, apo. Tasyak ti makaamuamang paatal kan ka. Ha? Danilo! Ha? Mika? Eh,
Itala nagkita tama na. Kumusta kan? Kastoy, ay naayat unay ti Diyos, tanaadda anak matlaang itinatalgad at trabaho. Kadakdakal ti sweldo iti ayan ko ita. Ha? Ay ket, mayat nga rin no kasta, mami ka. Sika, kumusta kan? Intuloy ko tinag-eskwela. Ket, graduating akon, mami ka. Oh, talaga? Wow, itapay lang. Kablaawan kan, Danilo. Apay na ito ang kwarta, Ador. Pangrugyam, tapno di kayo agbali na nakakaasi kadang iti duwang anak ta. Anyat kayat mo asawan. Ako naluktan ti asawa ti FB account ko. Ket naduktalan nan ti may papan ka data. Isungag sinatan, tadyak kayat ti maibalod. Anya, di ba't kunamada kami kadagiti duwang anak tatipilyo? Awan laban ta, ngamin, saan ta nagkasar? Di asawak ti ang kasar ko. Ador, di na kumamat sinaan. Kasano kami langan kadagiti anak ta? Sapay nabayagan na nagikatak iti trabaho. Isu nga roon nga ikan ka iti kwarta, tapno da pangrugyan nyo kadagiti anak ta. Naku na ti asawak apumanaw kami iti da ito lugar. Isu, sorry. No ti asawak ti pilya, Jessa. Congratulations, Danilo Apo. Ay na, kablawan na kapok. Nakalpas ka na iti panagadal mo. Agyaman ako na, Lola. Da kayo tinagbalin ng inspirasyon ko iti panagadal ko. Lola Lucinda, agyaman ako na iti tulong nyo kanyak. Intad ko lang ti saan ana ipaiday di amam apagrabang anakan ka, Apo. Iso adi ka agyam-yaman. Tapagrabang aktimang tulong kan ka kas lolam. Agyaman ak, Lola. Ma'am, overage kayon. Agpatinggal iti 30 titawen ti alain ng aplikante dito yung kumpanya. Ay, kasta ka di? Ano mo kaya't mo ti agbalin at janitress? Mabalin, tawan janitress may ita. Panagkunak, mabalin ti tawan mo iti kinad janitress, ma'am. O sige. Kayat ko. Okay, ibatim nga rin ti contact number mo. Tawagan ta kanto, ma'am. Awan nga min ti manager mi ita. Agyamanak. Naawat ka kadagos. Iso na lang ta janitress ti trabaho dito eh. Ang sa labalet. Tinapatag. Andan trabaho. Madam, oh my God. Sumurid ka dito office ni sir. Okay, sir. Agyamanak. Good morning, sir. Ha? Good morning. Sumra ka, Ma'am Jessa. Danilo? Ay, Sir Danilo? Si kakaditi manager dito yung akumpanya. When, Ma'am Jessa? Ala, di na ako nawagan iti ma'am. Danilo. Sir Danilo. Jessa, kunam kumalatan. Si katirumbang nga awagak iti, sir. Pasensyakan. Angam, Ma'am Jessa ngamin tinairuam ko nga awag kang ka. Saan ako na, ma'am? Ngamin, nabayagan nga awan trabaho. Marigrigat ang kitan. Kat kasapulak ti trabaho. Kat pagyamanak na awatan da kas janitress ditoy. Sure. Kaya't katulungan. Tadamag ko, kaya't agmay-may sa ka kano namang supsuporta kadagiti duang anak mo. Uwan, sir. Ngamin, nabayagan na pinanawan na kami ti ama dagiti anak ko. Ni Sir Ador? Uwan. Kasi ka nga rod no kasta. Mala. Mangrugi ka nga rod na nagtrabaho, Jessa. At agkasangay nga empleyado ita. Iso nga ado ti taraon diti kusina. Uwan nga rod. Nagado ti sagana, sir. O sige, mangan kamot din ha.
Agsasango tayo amangan, Jessa. Di kag babain. Maudi akton, sir. Umuna kayon. Di kag paudi. Makigiddan kan. Ala, umay ka. Bayat ti pandangan tayo. Yam amok pa yung umuna ni Jessa. Ti baro akadwa tayo. Ket kas iti kanayon ko nga ibaga kada kayo. Patas ko malang ti trato tayo iti tunggal may sa dito'y kumpanya. Awan ko ma ti idadaduma tayo. Nababaman, wenno na nga to ti posisyon na. Nalawag ka di? Agyaman ako unay kan ka, Sir Danilo. Tay tilak city nararamid ko kan ka iti kalabas. Kat napintas latta ti tratom kanyak. Pakawanan na kuma. Marco, sikati nauna ka na kayong agkabsat. Isu sikati pangital kak iti adim. Ha? Apay ka di, tatang. Umadayo tay nakmanggad iti sabali a lugar. Ay ayaban nak ti kumpare iti lugar da. Panawan da kami, tatang. Kapilitan, Jenny. Tamnod na pagbiag tayo. Natay lang arudan ni nanang. Panawan da kami, pay. Aganos tayo, anak ko. Tamo yung matanarigat ti panagbiag tayo. No diyang agtrabaho, matay tayo itibisin. Tatang. Di kay kumaagap apa. Tapno natalina iti panunot ko nga umadayo. Wen, tatang. Ngam, anyat trabaho yo ija. Paktorya iti sapatos ti pagtrabahwak, anak ko. Anya? Di mo baybayan ni ading mo, wen? Wen, tatang. Aganad kayo iti papanan nyo. Ikarik. Jak baybay ni ading ko. Agyaman na, Marco. Agan anos tayo kuma, anak ko. Saya atin yung ti agadal. Wen? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Apay ngay. Di mo't agawi dun ni tatang, Manong Marco. Wen nga ron, ading. Ngam, panunutin talatan abisi ni tatang. Nalipatan na tan samatan nga anak na. Binaybayan na tamatan. Ala, saan abali? Ta saan ka abaybayan, ading ko? Manong Marco. Agtrabaho ak. Agsardeng akon nga agadal. Ta sikat ag eskwela. Agtuloy ka iti kolehiyo. Ta ikarigatan ka apagadalan. Ha? Sa dino ti pagtrabaho, Manong? Agpatulong ak kanininong ko. Ta isirrak na agtrabaho iti construction. Ikarigatak ti makaornong. Tapno mapagadal ka, ading ko. Marco, apok, di mo liwayan dagkararag ka ni Apo Diyos. Amin nga aramidem iti biyag mo, di mo kumaliplipatan ti mangikamang nga umunaken kwa na. Sakbay nga giwayat kay ti anyaman na pangandeng mo, wan. Wen lola, agyaman ak iti kanayon na panang balbalakad yo kada kami nga apo ko yo. Wan, apok, nubak na ngakla kuma. Siya akong timang paadal kada kayo. Nagrigat tumutagda pa nagbihag. Saan abali, lola? Tadda ka asi ti Diyos. Idaw-dawat ko. Asapay la kuma. Tamataginayon ti kinasalunat ko. Tapno napigsa nga agtrabaho. Para iti panagadal ti kabsat ko, lola. Wen, apok, di ka madanagan. Takanayon kayo nga ikararagan. Uray day talat maitulong ko kada kayon. Di yu kumamutliplipatan dagdayaw kan ni Apo Diyos, wan. Wen, lola. Ay, naimbag laki din. Tainawat da nga agtrabaho dito'y construction. Nga oray awan pa'y 18. Ay, lalay ngagtagtrabaho. Tapno agnanayon na ito'y trabaho. Sapay ko mata makaurnungak. Marco, break time man. Gusto daytan. Ha? Ni? Wen gaya man niya.
Unay mo't daytan. Naggagat ka launay. Di mo mo't parigatan tabagim Masapol nga min alalay nga tagtrabaho dito eh. Tapno agtultuloy. Andi. Nga mamom Marco. Mamumak dito yan. Ha? Maumumakan iti? Iti kastoy at trabaho Iso ajak to nagtrabaho ditoy. Nagrigat ditoy. Nagbasit ti sweldo. Yes, man! Arak man pa dito eh. Pare, awan kortoton. Agawin ton. Utangan ta. Mapalin mo't siguro pare. Ay, sana mabalin pare. Basta ikandak iti arak. Aguluwa dito eh. No didak ikan iti arak. Arak pa ko na! Manong, kayat mo ta masahin ka? Alaman nga rod, ading. Amok ngamin anabannog ka nagtrabaho, Manong. Masahin ka, tapno marelax mo tibagim. Takanayon ka amabambannog. Pagrebengak day ta, kasmanong mo, ading. Siyak ti mangipaay iti saan na maipaay ni tatanggan ka. Agyaman Manong ha. Nagsaya at kakabsat. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Si kanto ti umuna atulungak. Ay na, saan man aday ta ti panunutem, ading? Tikid di pa nagadal mo tinto na ram. No nasaya ato ti pagtungpalam, naragsakak moten, ading ko. Lagi ka nalang ganyan? Lagi kang naglalasing? Hayaan mo nga ako. Buntis na ako. Hindi ka pa nagbago. Kailan mo ako pakasalan? Huwag na yang kasal-kasal. Adula amin yan. Ayaw mo akong pakasalan para malaya kang magbabae? Ganon? Agulimag ka man. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Aminin mo na kasi. Babaero ka. Tumahimik ka sabi ko eh. Ikang kan na eh. May tawag ako. Sino na naman yan? Yung barkada ko. May pupuntahan kami kasi ngayon. Sana naman. Hindi ka na naman uuwi. Mauubos na naman ang pera mo. Oh, anya ka, ibarkaw. Umayak ag singiray. Ha? Awan pa'y may bayad ko, tatasito. Ay, awan na. Lukas tabot lang. Nayo na ko, 10% ti utang mau. Ha? Ikang kay ti pawayway mau, waging kain ton bigat. Nawan pa'y lang. Nayunak ton, 10% na. Nawatam? Sige, tata. Tagdis kitarak. Sumurot ka ngamin kanyakon, Marco. Anya ka di at talaga ti panggadam ita, Andy. Naglako iti droga. Anya? Dakkel ti kita ditoy. So nga sumurot kan kanyak. Drug pusher ka, Andy? Katuan. So nga big time adtoy. Ikang ka iti pauna bayad. Awatamon. Kwa, Andy. Ay sus. Kasapulam ti kwarta ita, Marco. Pagbiitan da itoy. Ita anak man. Pasig ka baro ti badok. Nakagatangak pa yan ti motorsiklok. Kan lugan ti sumaruno ang gatangak. Mabuti nga, Andy. Pagbutngam ko basta naanad ka. Aglako ka lang mo't. Kan may sa. Limod ti panaglakom. Manjak, Andy. Diyak kaya't tagbasol. Mabuti nga. Ay sus. Nagkasapulan ka iti kwarta. Singsingiran kan. Diyak kaya't tagbasol iti padak a tao, Andy. Kang runaan iti Diyos. Hay. Makamukha nga rod. Di ka mabalin na pilitan. No talaga, di mo kayat. Ay saan? Di mo dengdeng kanday chay nga ante. Tamay pasubo ka laang kapok. Di mo rebeng nga apalan ti panagbiag na. Ta naggapumutla iti dakes dagi chay. Uwan, Lola. Awan ti rumbang nga palak. No naggapumot iti dakes awagas. Wen tirumbeng nga palam. Wano tuladam ka dagiti nasaya at nga aramid. Saan ka ta dagiti dakes nga aramid, apo? Uwan, Lola. Aggararag tayo kide. Di tayo umibot ka ni Apo Diyos. Tayo sulaang ti makatulong ka na tayo. Ado tiwagas na. Tapno maipaay na dagiti kasapulan tayo, Apo. Uwan, Lola. Agtalagaklat ta iti Diyos. Wen, buyugam iti aramid ti kararag mo, wan.
Ammo ti Diyos ti linaon ti puso ta sino man nga agkamang kenkwan Apok. Pasensya ka na ding Saan ka may gatangan iti naima sa sidaan? Okay laeng manong. Aganos tayo Naimbag tulan no makaturpusak kon. No makaturpusak, kat makatrabaho aginanakan tumeten manong. Saan kanton nga agbannog amapan makikons-construction? Aginanakan ton. Agyaman ading ko. Ngam, ubingak pa Di na kumamot paginanaan. Tanapigsaak pa yung agtrabaho. Agtrabaho aginggat ka ba alak? Dagitin to pa'y senior citizen, kat agtrabaho pa ilaan. Siyak tulakit din, akabambanwagan na pa ilaan. Manong, agyaman ako unay kan ka. Nakaturpo sa kiti panagadal ko. Gapukan ka. Agyaman akmat ading ko. Tasaan mo asinayang ti ado abambanog ko. Amok no kasano tirigat mo, Manong. Kat day ta tinagbalin nga inspirasyon ko. Iso nga ingkad ko tinag-eskwela. Agyaman ading ko. Ay, agyaman matunay kan ka, Manong. Manong Marco, adto ti umuna asweldok. Ha? Ne, apay nga edad mo kanya. Idulin mo Kwartam day ta, ading ko. Basta alaamon. Taindon sumaron na asweldok. Isundon ti idulin ko. Saan? Diyak kayat. Basta swildom day ta. Nagrigatam day ta. Isu asi ka nga ti mangigam. Nga, Manong. Basta idulin mo day ta. Adda kwarta. Pinagadal ka. Tapno adda agpahiking ka, ading ko. Saan kat nga agpahikan niya? Isu akwartam day ta. Tanagbanugam kat nga rod, ading ko. Lola, saan matakayat ni Manong Marco nga awatan titit ko akwartakan ko Ay nasingpot na talaga ti kabsat mo, Apok. Saan naman naging bubukod? Uray awan ti para kang kwa basta maipaay na ti kasapulan, dagiti patpatag na iti biyag. Wen nga rod, Lola, patpatgag unay ti kabsat ko. Saan laang akabsat ti inakam na iti pamilyami? Isu pa yung tinangakam iti akman kumati amami. Ay, awanan. Nakulaapan ti panunot ti amayo. Saan na nagawawi na pulos? Imawag gayam iti na minsan ti asawa na, Lola. Ipulpulong na tararamidan ni tatang. Kanayon ka no amabartak. Ay, una yan ti amayaw. Diyak kaya taagi mula iti sakit tinakam ka ni tatang, Lola. Gapo iti panang baybay anak kada kami. Iso asaan ko akagura ti amami. Na Apok, kasta ti rumbang. Sana nasaya at agi mula iti sakit tinakam. Wano gura iti kaungkan. No adadag iti tao anang pasakit. Wano nakasaktan ti rignam. Imbis aguraam, ikararagam kitday. Tapno lawlawagan ti Diyos ti panunot na. Manong Marco, kaya't mo kadi nga ituloy ti panagadal mo? Ay, saanin ading? Ure awan adal kon. Basta nakaadal ka. May mayat kumamot lang no makaturpos ka mat iti panagadal mo, Manong. Saanin? Gastos lang day ta. Siyak ti makaamo iti magastos, Manong. Anya? Ay, saanin ading ko? Imbis makaurnong ka. Saanin Diyak kayat asyak ti papanan ti swildom, Jenny. Agurnong kakit di. Para iti napinta sa masakbayam. Saan nakapakadanagan? Tagbiagak. Nga oray sa anak ang nakaadal. Nalaingak adumiskarte iti biag. Ading ko. O anya, naawatan nyo ka diti imbagak, Lola? Apok. Masyanak namin ka ni Manong, no sana makaadal. Mabalin na pa'y mat nga ituloy ti panagadal na. Iso apang nga asiyo, tada kayo ti makisarita kan kwa na. Ibagayo ti imbagak, barang da kayo ti denggan na.
Sige, makaammo ka nga rod, Jenny. Diyak kaya't asyak ti paggastusan ti kabsat ko, Lola. Iso ajak imanugot iti singasing na. Saan ni Jenny tagastos? Siyak, apo. Anya? Ni, pangalaan nyo kung may ti kwartayo, Lola. Insalda kung tibas si tasular ko di probinsya. Dahil ti pagadal mo, apo. Ha? Solaryo, kunayo. Adaya dagayo iti probinsya, Lola. Ada, ngambasit laeng. Insalda kung tapno ada pagadal mo. Api nga insaldayo nga eh. Sayang Lola. Sana masayang, tapagadal mo nga rod ti kwarta. Isungagin roll kan, taadan aramate makwarta. Apaw. Oh, adoy Lola. Da kayo ti mangyawat iti kwarta apag-enroll ni Manong. Sige, apo. Naimbag tanamati ni Manong nga dadagayo iti probinsya, Lola. Huwag nga raod. Ay na, ay, agul-ulbudtan, apo. Maawatan ng tumutlaang. Tapara matlakan kwa na teraramidan tayo, Lola. Ay, basta da kayo ti pangtadak iti kwarta. Takampay iti. Da kayo ti pagkapuan ti gastusin ni Manong ag-eskwela. Manong, inakagtrabahon. Sige, ading. Madamdama pa iti klase. Iso madamdama pa'y arumuar. O sige, mapanak nga roden. Ha? Jenny, mabit man lang ading ko. Malmalkab mo't ta sapatos mo. Ha? Ay, awan, ngam, natibkar pa dahi ti Manong. Kaya na pa'y siguro ti 1 week. Unay kamot din ading ko. Gumatang kamot ngamin iti baro akagawaam Kas iti bag mo. Agratratikan. Gumatang kamot ngamin iti baro abag mo Agsisweldo ka man. Ay na, saanan Manong? Mabalin pa nga usaran da ito eh. Sige, mapanakon. Nagbiit ti pa naglabas ti aldaw, Marco. Sana napupuutan. Umadanin ti pa nagturpos mo iti kolehiyo. Uwan, Lola. Talaga anaayat ti Diyos kada tayo. No kunak tumang amin kan kaapok. No ni Apo Diyos ti pangrunam, di na kan tubaybayan, apok. Kasla imposible, nga mapaspasama kan. Agbalin kan tumot ti na profesional kasi ti kabsat mo. Uwan, Lola. Nakaragrag sakak. Kit agyaman ak unay kada kayo. Awan na yaman na, apok. Sige tayo nakmakitsindan. Anyat kayat yu asidal na ya. Siya kung timapan makitsinda, Lola. Tawan klasik ita. Anya, ay na siya kun. Tapno makay na nakamot. Siya kon, Lola. Da kayo tirumbang nga ginana. Tani, bakit kayon? Siya kon. Anya tigatangag asidaan tayo, Lola. Pinanawan akong ti asawak. Iswa pumanaw akong dito lugar. Papos ko lang akong tirupak nga agkamang ka nagiti anak ko. Sapay ko tamapakawandak. Kin maawatan dak nga amada. Itilikodan ti panang baybay akadakwada. Isagana ko nagiti gargarat ko. Tagsubli ako niti poder dagiti anak ko. Pag naakon ti mapanigi palengke, taas si dagmait. Isupay ngamin ti pagplitik. Sana palit a pasalog mo dahito akalsada. Ha! Nagpartak mo dahitan nga. Agturungan ito eh. Lola, mabana ka di ospital. Apay, apok. Ni Manong, intareda ka na di ospital. Anya, tapay. Anat na pasama ka di kabsat mo. Nadungpar ka na itilugan, bayat ti panagnanay di salog ka kalsada, Lola. Napukawan ka na iti preno tilugan.
Aniya! Manong agring ka pa nga asim. Saan ka po yamatay? Manong! Anak ko. Tatang! Marco. Anak ko. Apay adi nakmalainuray. Pagawanan na ko ba? Bitak lang ang pakita ka na kayo. Marco, anak ko. At patang kauray. Awanan ni Manong ko. Tinakasingsing pa tunay ang kapsat ko, tatang. Pinalawan na tayon. Jenny, anak ko. Pagkawanan na kumabot. Gano tinakurangag ka na kayo iti kapsat mo. At tuyak ka kidaw iti pambakawan. Jenny, anak ko. Kapasyan. Diyak pulos ni namnama. Kastigayam ti masang putang. Anak ko!